Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байту каналынын катталуучулары. Бүгүн 18 ноябрь 2021 жыл Жалал-Абад автоунаа базарындабыз. Бүгүнкү чыгарылышта Жалал-Абад автоунаа базарынан сиздерге кадимки эле күндөгүдөй эле Тико автоунааларын биринчи очередте тартып көрсөткөнгө аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, лайк басып колдоп туруңуздар. Буюрса бизден кызмат, сиздерден лайк басып колдоп туруңуздар. Азыр мына ушул Тико автоунааларын биз бир четтен тартабыз. Автомат, механика барын буюрса. Андыктан сиздер колдоо иретинде дагы лайк басып коңуздар. Биз ушул катар биринчи Тикодон баштайлы. Бул Тико 95-жылы чыгарылган 08 объем экен. 779 11 67 52. Азыр сырткы абалын көрсөтөлү дагы. Андан кийин сайлы канча деп атат экен. Мына ушул алдыңкы крыло жагы бир аз эме болуп туруп. Арт жагы орто абалы, сырткы абалы орто экен. Ал Тикону азыр сурайлы канча деп атат экен. Ака канча деп атасыз? 75 миң сом кеми бар. Бар жок иштейт. Бар жок рабочий. Печка Иштейт. Иши мына ысыган уже ачканда эле сыгырып атат. Сураштыбы ака? Азыр келдим. 75тен канча андай Бар. кеми бар да. Кеми бар. Кеми бар дейт. Бурса дагы сүйлөшсө болот. Бар жок иштейт, рабочий дейт. Ай көздөр. 75 миң сом кеми бар. Алдында капотунда мындай эме болгон экен. Илмек кылып жасап койдум мында алып көрүңүздөр. Андан кийинки биз энди кызыл Тико 94-жылы чыгарылган 5-6 литр расход дейт. 65 миң сом дагы келишимдүү дейт. 705 09 06 80 номер экен баарыңыздар. Сырткы абалы кызыл орто экен. Мына бушта бир аз удар болгон экен. Көрүңүздөр. Баулта жеп сатасыздар экенсиздер, а? Ооба, сатабыз. 65 кеми бар, же болчу. Кеми дагы болот. Кеми дагы болот экен азыр. Ички абалы Байтова. Артын дагы көрсөтүп коет. Артын көрүңүздөр. 65 миң сом кеми бар экен. Бул жерлер шпаклев болуп краска жеген экен. Мына ушул Тикону көрүңүздөр. Андан кийинки дагы кызыл Тико 96-жылы чыгарылган. Бул 4-5 литр расход деп коюптур. 60 миң сом кеми бар экен туугандар. 222 менен 15 58 98 номерине байлансаңыздар болот экен. Сырткы абалы көрүнүшү вроде жакшы эле экен, караңыздар. Азыр ичин дагы бир көрсөтүп коелу. Бул механика экен. Механика, ички абалы, салону орто экен. 60 миң атаса ага. 60 миң сом деп атат экен туугандарына. Артын көрүңүздөр. Жакшы мында. Жуут тишратып коюптур. Андан кийин мына ушул кызыл Тико дагы көрөлү. Автомат экен туугандар. 220 менен 36 00 42 100 миң сом деп атат экен туугандар. Мына ушул Тикону 100 миң кеми бар деп турат экен азыр. Ичи куттан экен. Мына көрүңүздөр. Автомат. Yüz mü kemi var dedi. Sağ olun da. Ondan ki nasıl Tiko'nu dağı göreli az gör açat gel. Kandayken lan şuran. Kandayken. Kaç da sava? 85 mi sor? Mekanika. Mekanika ken 85. Stoykaları çe. Manayım. Namda bu stoykaları bir görünsüler. Hazır. Baş kadar. Kaç öyle sava? 80'e veririz. Milyon ötürü may ceveyt motoru. May ceveyt. Kadoyları 1,5 ay oldu da. жасатқаныңызда 1,5 ай болып қалды. 1,5 ай болып қалыпты. 80 мың сомға беремін дейді бұйырса. Номеріңізді айтып қойыңыз, сұрап қалышатты. 56 556 27 27 12 12 72. 72 номеріне байланышасыздар егер ушул Тико 80 мың сомға беремін дейді бұйырса. Азыр нол Тиконун ээси жок экен, жазылбаптыр. Ушул катар барып туруп, андан бул жакка тартабыз. Мына ушул Тикону көрүңүздөр. Азыр жүрүп турган абалы жакшы эле жүрүп турат. 2000-жылы чыгарылган экен туугандар. Канча деп коет? 117 миң сом дейт. 772 11 11 82.
117 ming odası var. 117 ming değil. 147. Ha 147 ming. 147 ming so'm bo'ladi ekan. Mexanika, ichki havoli yaxshi ekan. Ikkinchi yil chiqarilgan toner bu. Mana жаңырақ ekan. 96-95 liraya qaraganda. Mana avvalidagi yaxshi ekan biroq 147 ming so'm kemi bor deydi Multikon. Nomerlerini aytib o'tdik. Hozir biz ikkinchi tikonni ko'raylik, keyingi tikonni. 90 Baytuva 97-yilda chiqarilgan 5-6 litr sotiladi deydi. Sizlardanmi? Qancha dedi? 120 ming so'm o'tgan. 508 09 61 10 nomerine байланıştırdı. Havalı yaxshi ekan. Mexanika ekan. Salon yaxshi ekan. Stoykalari Var yaxshi. var yaxshi. Qancha var aka? Сөйлешөбүз. Kemi болот дейт албетте. Дагы сүйлөшүп эмел беребиз дейт. Андан кийинки мынал алла болгон тикон көрөлчү, үстү краскалар эмел кетти тикон. Бул эси окшойт. Мына тикон кимден экен? Сиздерде эмеспи? Канча деди билбейсиз? Эси жок экен да, механика экен. Салону кожа экен, мындай жасап коюптур. Эси жок экен. Multikon göreli. Multikoda eşinsiz yazıp attır. Nomeri yazıp attır. 777 49 94 68 nomeri. Hazır sırtını bir gösterip dur. Anan eşin sırayız maçada olurken. Kaç olursa kan? Boluşu Boluşu. 67 mi? 67 mi? Yılı kança? Mekanika eken ha? 96 ekan. 96 boluşu 70 ming so'm dedi. 80 kam vardı ekan. Anday bu qarda qar jag'an yoqdan keltirib bizda da qar jag'adi negizim ol tikon ko'rsangiz az olmasa sirayli qancha deb o'tgan. Ava qancha deb o'tasiz buni? 65? 70. Mexanika ekan ha? Salon ko'ringizlar. Yılı qancha va? Yılı 95. Muzaffer deydiler. Böyle dedik. Sırtı yaxşı ekan biroq. Ichki havolini qancha berasiz? 63 ga berasiz. 65 ga beradi deb ko'rsam. Ko'ringizlar. Negiz motor olingan. Stoykasichi? Stoykasida so'rab qo'ydi odamda. Ana ko'ringizlar stoykalarni. Stoykası bolgan mı? Qanday? Ha, erta. Motor menen hadoy qildim deb tepsiz algan ekan. Mana shu tikoni. Yaxshi. Xudodan bersin. Azim yerda ham tikodavi bavul ekan. Problem olib qoldi. Olmaydir. Qancha yo'radasiz aka? 75. 75 yo'radasiz. Qancha yo'radasiz aka? 85. 85 ming. Shuni qo'yib beraman aytganman maçını. Kichine qo'yib beramda aytganda machiq deydi. Az 75 so'radi ekan. 85 ming so'm berdi o'tgan mana shu tikoga. Bavul o'tgan. Nerede güz tushib olibdir. Bu tiko avtomobilning hech жазуусу жок экен, эси да жок экен bunlar. Biz qatardan da tartib ketamiz. Esi yo'q bo'lganына байланыштуу tartpay keyingisine көтөрөбүz. Мал тикону сыртқы көрүнүшү, абалы өтө сонун экен. Мына караңыздар. Жакшы экен. Ап, эч бир эмеси жок. Сарабин андай эмеси жок экен. Азыр баа болуп аткан. Бир көрөлү канча деп аткан. Канчага бербей аткан. Сурайлычы мына. Qancha yo'rata sava? 170 dotamiz. 270? Ha, 170 dotasiz. Siz qancha yo'rasiz sava? Elim surayda o'tam. Qo'lingga taz. Bo'lorni aytdi, qarama. Surab atgan. Yılı qancha aka? 98. 98-yilda chiqarilgan. Oldingi emelari elektrik ekan, aynekleri. 170 ming so'm kemi vardı. Hozir dag'i surab satgan. Chinida biroq bunday havoli o'ta yaxshi ekan. Andan keyingi avtomat tiko avtonasi sizden mi o? Qancha dotasiz? 120 deyapti. 120 ming so'm avtomatda buni qarangizlar. Yılı qancha ekan?
97. 97-жылы чыгарылган экен. Көрүңүздөр. Азыр ички абалында көрсөтүп коюм. Салонун жок кетирип коюп тургандарын караңыздар. Сене бар. Мына стойкаларын дагы көрсөтүп кой деп суранып атышат. Кээ бирлери көрсөтпөй эле кой дейт. Эми эмеге карап буйрса теkin көрсөтүп коебуз. Ички стойкаларын дагы. Мына шуну 120 000 сом кеми бар дейт. Андан кийинки тико механика экен, 97-жылы чыгарылган, 5-6 литр расход дейт. Сиздерден ага? Канча? Договор слышишь? Эми канча тотасыздар? 65 тотасыздар. 55'e берeriz. 55'e беребиз дейт туугандар. 701 32 60 32 номерин байланышыңыздар. Ол жакшы экен, сатып алдым арасы. Кадойлору сын дейт. Ички абалын караңыздар. Бирине көрөлү ма? Болуш а? Эми бан дөттөлө жасалган мындай болушун алып келиптир да. Досуз. Мына. Бирок мындай эмеси жакшы экен. Сырткы көрүнүшү. Ушундай. Ну тикону көрөлү. Бул канча деп атат экен. 95-жылы чыгарылган экен. 08 радио 779 11 67 52. Бирок эси жок экен. Сиздерденби? Канча деди? Канча деди билген? Акчасы точно билбедик дейт. Акчасын жазып атты да. Канча дотастар алат кону? 85? Жылы канча? 96-жылы чыгарылган 85 000 сом кеми бар деп атат экен арасар. Ички абалы жакшы экен. Эмени механика. Көрүңүздөр. Стойкалары. Байтова. Артында көрсөтүп койгон көрүңүздөр. Ишки biraz чабылыш эме болуп. Андан кийин мультика автонасын көрөлү. Канча болсо ага? 140 000 сом. Жылыча 96-жылы чыгарылган 140 000 сом деп атат экен туугандарым. Механика? Механика. Ички абалын көрөлү. Электрический. Арттары обычный мына. 140 000 сом кеми бар деп атат туугандар. Артында көрсөтүп койлу. Мына стойкаларын да көрсөтүп коелу. Мында алып көрүңүздөр. Стойкалары жакшы экен. 140 000 сом кеми бар деп атат экен мында. Азыр эми биз бул тарапты тартып бүттүк. Азыр бул катарга өтүп сурайлычы чиколор кандай болуп атат экен. Бир четтен буйса дагы көрсөтүп өтөбүз. Kaçı bilmem. 95. Жылы канча экен? 97. 97-жылы чыгарылган 95 000 сом кеми бар деп аткан автонасын. Механика? Механика экен, азыр ички. Мына көрсөтүп койлу. Ичи жакшы экен. Стойкалар кандай экен ага? Көрөөрүң, биз артын көрөсөр. Артка абалы дагы жакшы экен эмес. Сыз ички абалы. Kaç oldu? Geçiriz. 140. Жылыча? 97-жылы чыгарылган экен. 140 000 сом кеми бар деп аткен. Мунун сырткы абалдагы жакшы экен. Ичин көрөсүз бала? Азыр мына бир көрсөтүп коет. Механика экен. Механика экен туугандар. Мындай эмелерин жасап коюптур эшиктин астына. Мына 140 000 сом кеми бар дейт муну. Андан кийинки мына ушул болуш болуп келген. Сиздерби ага? Мына тико канча болот ага? 70 000 сом деп атат экен. 65 000 сомго беребиз дейт мына. Алдыңкы капот болуп алган экен. Мыналары айнекти асынган экен. Ички абалын көрүңүздөр. Ички абалы ham болушу. Мындай үйдө жүргөн боюнча келиптир да, болушу. Караңыздар. 65ке берем дейт. Мынагы дагы чийилби, урламбы. Андан кийинки мына ушул тикон көрөлү. Алдыңкы капоту biraz эме болуп калыптыр. Каска менен мындай каскаланыптыр да. Канча деп экен асырайлы. Канча болсо автомат экен, а? Автомат. Автомат. 90 000 сом кеми бар деп атат экен.
Qanchaga berasizlar? Daha tushib beradi biraz. Sen tushib beraman deydi. Buna avtomatlı. 90 ming so'm kemi var ekan tuğanlar. Hazır keyingi tikol mına şu geldi. 95-yılı çıkarılgan. Ha bunu jana aljakta tartıp öyle da. Ошол ба? Bunu tartıp öttük. Aljaktan tartıp öttük öyle bu jaga koyuptur. Mına ошол tikodагы satылат деп жазып коюптур. Азыр көрөлү. 100 ming so'm kemi var деп коюптур. Же алмашам дейт. 700 aldı. 700 binden 01 50 98 номерine байланышасыздар. 96-жылы чыгарылган тико экен туугандар. Ал ички абалын көрсөтөлү. Механик экен, Assalamu alaykum. Мына көрүңүздөр. Ички абалы жасап коюптур. Мынаны көрүңүздөр. Мына ушундай 100 ming kemi бар деп экен мына. Мындай урчкасы баары түшүп калыптыр. Эми урчкасы бир 80 сом экен өзүчү. Андан кийин мына ушул тикону да көрөлү. Бирок мына тико кимден сиздерден эмес бага? Эчи көрүнбөйт. Ички алып көрө берели. Бул механика экен туугандар. Механика да жүрүп турат. Ичи печкасы иштеген. Ташкент болуп ысык чыкты го. Ысып кеттик. Азыр эсин чыкса сурайлы канча деп атат. Мына тико сиздерден бага? Сиздерден эмеспи? Мыначы? Экотек 100. Экотек бул дагы 100 ming. Бул дагы 100 ming деп атат экен мына. 100 mingден кеми бар деп атат туугандар. Бул дагы механика. İçin biraz emek жасап коюптур. Мына печкасы иштейт экен. İçинен ысыксырап турат го. Печкасын карап албасаң демегенде биз дагы алган малда печкасын карабай коюппуз. Мынчалык ысыталбайт атат бирок. Бирок Кудайга шүгүр, жакшы кызматты кылып атат. Андан кийинки мына ушул тикону көрөлү. Бир жак фары сынып калыптыр. Канча деп өткөн? Сурайлычы. Канча деп атсаң? 90 ming so'm. Mexanika? Mexanika 90 ming so'm kemi bor deydi. Yılıçı? 96. 96-yılı çıkarılgan mexanika ekan. Mına ko'rasiz, artık havalı. Nol yerga shippa qilib tatib qo'yibdi. Kraska emlash kerak ekan. Hozir biz qanday nol suv ko'rib söyle. Aldına ötüp narazı. Aldında Rossiya nomer ekan. Transit nomer ekan. Aldından kapotu da biraz kraskası göçüp ketdi. Qancha deb o'tasizlar aka? 150? 150 ming deb ekan. İçki havalı. Bu maç sistemiyasi qo'yilganmi? Maç sistemi qo'yilganda 2000-yil ekan arada. Artın. Maç sistemi altına biyik de bo'lib qolibdir. Ko'ringizlar. Jasab qo'yibdir. Ko'ringizlar. Ortida. Bagajdagi ko'ringizlar. Taptı deydi. Chirigi yo'q deydi. Yaxshi ket. Qancha berasiz aka? Nomer bilan kapotga tushib beraman. Nomer bilan kapot qo'y. Nomer bilan kapot qo'y, biraz tushib beraman deydi. Yaxshi. Qancha oldu tikoga? Satpayla olayım. Verdin mi? Deyin ki götür. Satpayla olayım. Mal tiko kimden ne kadar? Kaça? 110? 110 ming so'm o'tgan. Yılıça. Yılı. 200-yılga chiqarilgan. Mexanika ekan. Qaysi bo'ladi mashina? Yo'q. Baytova. Baytova. Stoykalari yaxshi ekan. Bunday altdan da salon ko'rsatib qo'yildi. Böyle ataslar bak ha. Böyle ataslar bize. Hop şey bitti ha. Kaç varız aga? Kaç varız? Жақшылап сұрасам сөйлесем болса да 140 дедіңіз а? 110 мing so'm 140 дедім. Состояниясы жақсы дейді. 110 ming so'm kemi бар деп өткен. Екінші жыл шығарылған. Андан кейінгі тиконы көріңіздер 96-жылы шығарылған. Басы келісімді деп қойып тұр. Мынаның есі жоқ пістерді емес пе? 771 28 18 18 дейді номері. Көріңіздер. Мұндағы алдында капоты ем болып тұр. Азыр için көрелі. Mexanika ekan tuğanlar. İçki havalı orta. Öte yaxşı emas, öte jaman emas, orta ekan.
Al gördüm. Anlayım nasıl dağı үйde turuş gelipti. Yok şu yerde kalgan bu. Tam o reis yok yani. Ne çıkonu böyle. 96 yılı çıkarılan eken. 550, 99, 69, 97. Sizden be? Bu reis yok eken de. Anlayım nasıl çıkonu görelim. Mesela kapatında biraz yeme olup dur. Kaça dursa ka? 80 bin son. Yılıça? 97 yılı çağrılgan. Keçka bardık işteydi. İşteydi. Mekanik. Stökları tegiz eyttik bunlarına koyunuzlar. Az Kaça görese ka? Kaça? Nara kaç görün? 75'ke biraz. Numarası ayıp koyun. 703 703 14 14 04 04 79. 79 numarine baylanışızlar eğer şu. Özgün de adres ha? Lichevka'da. Özgün Lichevka'dan görsenizer bulatken eğer kızıkkanlar olsa. Mına şunday. 75'ke berem deydi. Sizlerden be? Az seyisini söyleyeyim mi? Çünkü onu appak balıp jasap koyuptur. Sizden baka? Kança dost bunu? 100 bin son olarak ya. Mekanika. İçki havalığın görünüzler ötü yaxşı ken. İşlerini açıp çalışıyorum. Sonuna gelme. Kança verese kas? 100 bin temizle. Kança verese? 90. 90'a verese. 90 bin sonuna berem deydi. Numarası ait koyuz bu kızı falanlar olsa. 558 274 274. Ушул номерге байланыш жасап тугандарына. Чынында мындай сыртка абалын караңыздар. Көрүнүшү сонун экен. 90 миң сомго берем деп буюрса. Мына ушундай болот базар тугандар. Буюрса биз мына 20 мүнөттүн үстү болуп кетти. Колдон келишинче таптык. Эми мына 2 катар бар. 2 катар деле эми баалары башты ушундай эле көрүңүздөр. Азыркы ушул тарткан 2 катардын деле көрүп баасын салыштырсаңыздар болот. Өткөнкүгө караганда кандай кымбат же арзан ошол боюнча дагы буюрса комментарийга жазып коюңуздар. Биздин каналдан буюрса каналга катталып туруп коңгурочону басып койсоңуздар бизден келген видеолорду биринчилерден көрүп турасыздар. Андыктан каналга каттала кетиңиздер. Баарыңыздарга ден соолукта болуңуздар, тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.